Ururimi ni bimwe mu bigize umuco kandi ni bimwe mu biranze umuco. Tekereza rero kwigisha abana no kutabigisha. Ngira ngo hari umugani uvuga ngo umwana apfira mu irera. Muri iryo rera harimo kwigisha, harimo no gutoza ururimi. Ubu rero tukaba turi kumwe na wa mushyitsi wanyu, umushyitsi musanzwe mukunze benshi mukomeje gukurikira. Sije rero tuza kuganiraho ni ku bijyanye n'ururimi. Kwigisha abana ururimi nk'uko twabivuze, kubatoza ururimi. Udufitiye byinshi. Uyu munsi uratubwira iki? Murakoze cyane. Nkana nagushimire nawe ko ukunze kumpamagara kugira ngo tuganire. Kuko kuganira ni ubuzima. Nze kubivuga, kuganira ni ubuzima bugaburira imitekerereze n'ubumenyi n'ibindi byose. Ibi byose bibayeho abantu bataganira, ubwenge ntibwokunguka. Kandi ingingo, amaboko n'amaguru ni abagaragu b'ubwenge. Iyo ubwenge butariye rero hakaba horya gusa ifu cyangwa urutorero, ni ukuvuga ngo uwo muntu ararya ariko akamugara. Iki kintu uzanye ko tuganiraho c'ururimi, reka ngisobanureho mu buryo butari burebure ariko kandi bubasha gusobanuraho iby'ingenzi. Nanashimira abashobora kudukurikirana ko uyu ni umwanya abantu tuba dutanze muri iki gihugu. Umwanya uragoye kugira ngo tuganire, kandi si twembi ko tugiye kuganira. Tugiye kuganira n'abandi bose bo hirya no hino bashobora kuba kandi nibamara natwe baratuganiriza. Baza bamara bakandikamo hariya muri comment, ugasanga bakuganirije hari byinshi bawe. Tugiye kungurana ibitekerezo kuri iki kintu c'ururimi. Iki kintu c'ururimi nakikubwira mu buryo bw'ubwenge bw'umwuka no mu buryo bw'ubwenge bw'umubiri, ukuntu ari icy'ingenzi. Mu by'umwuka ibyanditswe biza bivuga ngo, umwanditsi yaravuze ngo nabonye abantu bageze mu ijuru, ngo mbona hagezeyo ngo amoko, ngo n'indimi, ngo n'imiryango. Ni ukuvuga ngo ubwoko bwaremwe n'Imana, ururimi rwa buri bantu ruremwa n'Imana, imiryango yashizweho n'Imana. Iyo utakaje kimwe muri ico, uba utakaje umurage w'Imana. Ururimi ubu ngubu dukunze kugaburira abana, ugasanga abantu ko baragaburira abana imikati, ko baragaburira abana amagi, ko baragaburira abana amata, ariko utamugaburira ururimi. Ni ukuvuga ngo kuramugaburira ariko kuramutekerera ihamba ngo habuke aje mu ishamba. Ni nko kuba utegurira umwana icayi ngo rya numara winjira ishamba habuke, dutandukane kubure. Kuvuga ngo umwana abayeho atazi ururimi rw'ababyeyi, ntamenye ururimi rwa se na nyina, ntamenye ururimi rwa se wabo, ntamenye ururimi rw'iwabo, ntamenye ururimi rw'igihugu cabo, uwo mwana si uwawe. Uwo mwana ntaho umuhuriye. Iyo ni inyeshamba. Nza mbona abantu ukabona barashaka no kubyirata. Winjira nko mu rugo umuntu akavuga ngo abana ngo ntibazabumva, ngo uko muvuga se ngo bo kumva. Ndetse hakaba havuga ngo bazabumva ngo ariko ntibosubiza, ngo ariko ntibazabumva. Akazaja nko kubyirata umuntu ntamenye ko ni ubumuga, ni urugingo rumwe umwana adafite. Ni nko kuba uhaye wirata umwana ngo apfuye ijisho, ngo umwana wanje apfuye ijisho. Kuba adafite ururimi ni urugingo rumwe adafite kandi rukomeye. Kuvuga ngo umwana ntazi ururimi rw'ababyeyi, ntavuga ururimi rw'ababyeyi, ni icyago gikomeye. Ba nkureba kuri none, umwana ni umwana wawe uvuka ukomoka muri Kongo, ntiyumva ururimi rwawe. Byenda we ushobora kuba uri na muto niga izindi mizini ukamenya kuvugana nawe, ariko ababyeyi bawe ntavugana nabo, ba so wanyu ntavugana nabo, ba nyirasenge ntavugana nabo, ba nyirarume ntavugana nabo, imiryango ntavugana nayo. Ururimi rwawe ariko aravuga indimi z'amahanga. Kandi dore uko umwana azimira. Hano mu cumba, hariya mu cumba ubona baba bari ku matelefone, baba baganira n'abandi. Umwana wawe aricara hano akaganira n'andi moko ari California kuri telefone hariya mu cumba. Ko ariga indimi zabo, ko ariga imico yabo. Wewe ntumwigisha umuco wawe, ntumwigisha ururimi rwawe.
umwana bwacu ko hazamuka niko hagenda kwiyonkoraho, mutumva rumwe, mutavuga rumwe, mutegerana, uhinduka umunyamahanga we mubyeyi we, kwaregerana n'abanyamahanga we umubyeyi we ukaba umunyamahanga. Ico ni icago gikomeye. Abanyafurika ntituzi kureba neza cyane ngo turebe inzira zizoturuka mu ibyago ejo haza. Ico kintu tuza tucitegereza. Ni ukuvuga ngo abana bacu nibo twebwe ejo, abana bacu ejo hazaza, abana bacu nibo twebwe ejo, nibo bazakora ibyo twagakoze, nibo bazorera imiryango yacu, nibo bazoyitegekera, nibo bazoyiha umurongo, nibo bazayikamira, nibo bazayiyobora, nibo bazasabira bamwe abageni, nibo bazakwera abandi, nibo bazigisha abandi, nibo bazagaburira abandi, nibo bazagira abandi inama. Umwana utazi ururimi ntazi n'iwabo, ntazi n'ababo, ntazi n'ahavuka. Nk'urugero reba kandi ikintu kiba kibabaje gitangaje, nk'umwana hano ejo arakuze, tureke na hano muri Amerika, aramanutse aratashe muri Afurika, ashitse Afurika, wowe ukomoka muri Kongo, ageze i Bukavu, hasanze ababyeyi babo, base wabo, ntavugana nabo, ntazi n'ururimi rw'igihugu, ntazi urw'ababyeyi, ntazi n'urw'igihugu, ntazi n'igiswahili, ntavugana n'ababo, ntavugana n'abakongomani asanze. Umwana ni inyeshamba, ntazanajayo, umwana azazimira. Rero iki kintu tugishiremo imbaraga, abana bavuga ururimi rwacu. Tuje aho nari nkubwiye ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo mu ijuru babona amoko n'indimi n'imiryango. Hano ku isi naho buri bwoko bwose abana bavuga ururimi rwabo, abantu bagira ururimi rwabo. Niyo mpamvu indimi zatandukanye, ni ukugira ngo abantu bagire ururimi rwabo. Kuba umwana wawe atavuga ururimi rwawe ariko akavuga ururimi rw'abandi, rw'ababyeyi b'abandi, rwa muri hirya muri iriya nzu, ntavuga urwawe akavuga ururimi rwa muri, ni icago gikomeye. Rero turakangurira abantu, twebwe ko turarenga. Ubu ntubona ejo, uhereye ku mwana wavutse uyu munsi, n'umusaza n'umuntu mukuru, byenda mu bantu bariho, mu myaka mike 70, 80, abatuye isi twese tuzoba tutariho. Abatuye isi twese tuzoba tutakiriho. Isi zoba isigayeho abatariho ubu, bari inyuma yacu, nibo bazoba batuye isi. Ariko isi bazayitura mu buryo twasize tuyise n'uburyo twasize tuyiteguye. Bazagendera mu mihanda twasize duteguye, babe mu mazu twasize twubatse, bavuga indimi twavugaga, bayibeho mu buryo twasize tuyiteguye. Iyo tugana hari urukiko ruzotubaza uburyo twasize duteguye isi n'abazayibaho. Ni ukuvuga ejo hacu ni urukiko ruzatubaza uko twateguye mu gihe twari tuhari. Hari inkiko zibiri imbere yacu, hari urukiko rw'ejo, hari n'urukiko rw'Imana. Ibyo byombi bizotubaza uko twabayeho n'uko twateguye kubaho. Rero isi si iyi misozi, iyo tudategura abantu ntaco tuba dukora. Ikindi, icuzi ntukibyaze ikindi gisa naco, uba uri ingumba. Kandi ingumba niyo yoba ari nziza, iba ari igipfanga. Inka y'ingumba y'igaju nziza y'amanyonga y'urukuriro, y'igitanga y'inziga, ariko itazibyara indi, yageze iba ari igipfanka, mwatekereza no kugurisha cyangwa kubaga akaba ari baga, kuko itabyara ikindi gisa nayo ngo yiyongere. Ariko agaka kagahogo kagandaye kaza kabyara indi, kari inkora mutima ko ntawo gakozeho. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe ururimi rutabyara urundi rurimi rusa nago, ni ururimi rw'ingumba. Umuntu utabyara undi usa nawe ni ingumba. Ubwenge butabyara ubundi ni ubwenge bugumbye. Iyo mpamvu nkunda no kugushimira n'abandi, nkavuga ngo iyo muhamukora ibingibi by'ubushakashatsi, ibi by'ikoranabuhanga, nkabona muri abasore batoya. Niyo mpamvu rero nkunda no kuganira namwe nanakuze, nzambashigikira cyane abantu bafite ibyo baha bakora, kuko ubwenge uba ushaka kububyaza ubundi. Ariko abasore benshi ndaza nkunda no kunahuzana, aba basore bose batatwegera cyangwa ubona ko akora ikintu kitaza kibyara ikindi, kuvuga ngo ni ingumba. Ubwenge ni bubyara ubundi, ururimi rubyara urundi, umuntu abyara uwo basa, abyara usa nawe, abyara uvuga nkawe, abyara uzi amateka y'iwabo. Icyo kintu nshaka kukivaho, niyo mpamvu hatangiye porogaramu hano muri Amerika, yatangiriye hano Austin, iyo kwigisha abana ururimi rw'ababyeyi babo b'Abanyafurika.
abana b'abanyafurika hatangiye porogaramu hano muri Amerika yo kwigisha abana ururimi rw'ababyeyi babo ku minsi 30 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025 muri Amerika, mu ntara ya Texas, mu mujyi wa Austin. Hatangije porogaramu yo kwigisha abana b'abanyafurika ururimi rw'ababyeyi babo. Iyo uvuze ngo abana b'abanyafurika ni bose cyangwa se n'abana, reka ko turavuga ko abana bakomoka i Murenge, ngira ngo nibo washatse kuvuga. Aho ndashaka kuba gusaba oya saba bakomoka i Murenge gusa, n'abana b'abanyafurika ndakigusobanurira neza. Kuko iyi porogaramu ikorera ku matorero, ku matorero niho ikorera kuko niho abana bahurira. Yego, nibyo twasanze byorohereza abana kuko barahahurira ku cyumweru. Hari itorero ushobora kuba ririmo abanyafurika bavanze, ushobora kuba harimo abarundi, abanyarwanda, abanyamurenge, abakenya. Ntabwo ururimi ruzigishwa kuko n'abakenya nabo ntibazi ururimi rwabo bari hano, n'abarundi ntibazi ururimi rwabo, n'abanyarwanda ntibazi ururimi rwabo. Ni porogaramu yo kwigisha umwana w'umunyafurika ururimi rw'ababyeyi be. Rya torero nizoba ririmo iyo miryango itandukanye n'ayo moko atandukanye, hazigishwa ururimi rw'ababyeyi bose. Nimba hazaba harimo gusa byenda muri imiryango imwe, itorero rukaba ririmo byenda abarundi gusa cyangwa abanyamurenge, ico gihe hazigishwa ururimi rwabo gusa. Ariko itorero bazasanga ririmo abanyafurika bose, indimi ziwabo z'ubwoko bwabo z'ababyeyi babo. Itorero ku rugero nibasanga ririmo abakenya, ririmo abarundi, ririmo abanyarwanda, ririmo abanyamurenge. Ubwo rero bizabasaba kwiga buri bice, bazigabura buri bice. Ariko abanyafurika bose bagomba kwiga ururimi rw'ababyeyi babo, bizabafasha. Niyo mpamvu iyo porogaramu yatangiye ni nziza. Icyambere izatuma abana begerana n'ababyeyi. Icya kabiri harimo porogaramu yo kubwira abana amasano. Abana bazamenya abo bavukana, bamenye ba se wabo, bamenye ba nyirasenge, bamenye ba nyirarume. Ibyo bizatuma wa mwana agomba kuba uwo ari we. Icya gatatu baziga amateka y'iwabo, bamenye iwabo. Umwana azaba muri Amerika ariko amenye ngo ndi umwana wo muri Kongo, iwacu ni mu Rurambo, iwacu ni mu Mibunda, iwacu ni mu Bijombo. Ibyo bizafasha wa mwana kuba yari ariko habe abi Babeli ariko ari umwana we Yerusalemu. Ngibyo ngayo nguko nanashimira cyane Ministeri ya Imuhira bifite mu ruhari nini. Nshimire n'amatorero yemeye iyo porogaramu, nshimire n'abashumba bemeye nabo kugira uruhare muri iyo porogaramu, kuko ni porogaramu itokora ministeri imwe, itokora ikintu kimwe, kuko birasaba guhuza imbaraga. Aba bagafata aha, bahuza imbaraga bakanoza ca kintu kizagenda neza kandi bazabonamo umusaruro n'ubwiza, kizabingira akamaro kandi abantu bazagikunda. Reka tugushimire cyane cyane kuri iyo initiative cyangwa se kuri icyo gikorwa mwatangije. Ni kenshi twakomeje dutaka dusaba icyo gikorwa kugira ngo gitangize, kuko akenshi nagiye nabivuga, haba no mu biganiro nagiye nkora. Icyatumye cyane cyane nkomeza gukora ibiganiro mu rurimi rwacu zatewe n'impamvu zibiri. Natangije ibiganiro mu ndimi zitandukanye, ntekereza kubikora mu ndimi zitandukanye. Naje gufashwa n'umugabo twakoranaga icyo gihe, bukeye nyine areba video yanjye ngo arambwira ati se kuki iyi video, arambwira ati se igitekerezo cyawe ni ikihe? Namubwira ati mfite igitekerezo cyo kuzakora mu ndimi zitandukanye. Arambwira ati se kuki wifuza gushyira mu ndimi zitandukanye, warekeye mu rurimi rwanyu? Turaganira, uwo muntu niwe waje kubimfashamo. Arambwira ati impamvu uzabirekera mu rurimi rwanyu ni uko kuko wambwiye yuko initiative cyangwa se igikorwa cyawe cyerekeye ku bwoko. Ubu rero mufite abakecuru hano batazi Icyongereza, bazifuza kumenya amakuru y'imuhira. Ni nayo mpamvu cyane cyane imurenge.com twatangije ibikorwa by'iwacu. Hari benshi badashobora gusobanukirwa mu bijyanye n'amateka, ariko amateka ni ururimi ruri muri ibyo ngibyo twagiye tuvugamo. Iyo urebye bene wacu b'aba Spanish turakorana nabo, iyo urebye abashinwa,
iyo urebye abo muri Ethiopia, muri Somali, reka nkore kuri aka kantu gato, muri state ya Minnesota ubu nyine harimo ikibazo y'uko abasomali biganjije muri iyo state mu mirimo yose ya leta. Ibyo ngibyo zateje akajagari kuko kera bari bamaze kwiganza. Ibyo ngibyo biterwa no kuri kwa gushira imbaraga muri rwa rurimi, kuko ururimi rw'abasomali rwaraganjije, ibikorwa biraganza muri Minnesota. Kuko twebwe twumva ko twishimira kuvuga indimi z'amahanga ntarinze kuvuga amazina. Subiye inyuma ho gato, mu minsi yashize hari igihe umuntu yagiraga isoni zo kuvuga ikinyamurenge, bigatuma avuga urundi rurimi. Ariko aho bigeze ubu ngubu uri mu gusanga umuntu yumva fier, niko byakagombye kumera. Ikibazo mbaza rero, ni izihe mpano cyangwa se ni izihe mpanuro ushobora guha ababyeyi bumva yuko abana babo bakagombye kuvuga Ikirundi, Ikinyarwanda, Icyingereza, Igiswahili, Lingala, Igifaransa, ariko bakumva yuko ikinyamurenge kidashirwa imbere? Ku rugero, hari umubyeyi umwe wavuze ngo ese ngo azabona ngo abana be bavuga ngo Icyingereza. Yari akiva nyiriri iwacu, aravuga ngo iwe ngo yumva ngo afite fier ngo kuko ngo abana be bazavuga Icyingereza. Nk'uwo mubyeyi nihe nama wamubwira? Icyo cyifuzo ko kwifuza kwiwe ni kwiza. Umwanya umwe ni kwiza, ni na kwiza ku muntu wese, kuko Icyongereza ni ururimi rwo guhaha. Ni isuka, ni umupanga, ni umuhoro. Yego. Indimi zo guhaha zirakenewe. Si n'Icyongereza gusa, bagomba kwiga n'izindi. Yego. Izo kuziga, ahubwo ugize umwana muri iki gihugu ntamenye urwo rurimi rw'Icyongereza, cyaba ari icago naco, kuko ni ukuvuga ngo ntafite isuka. Mu mahanga twagiye guhaha, twagiye guhinga, turi mu bisambu ko turapagasa, hagomba kuba indimi zo gupagasa. Ariko izo ngizo ziza ku mwanya wa kabiri, hari ururimi rwa mbere w'ivuko wawe. Rero umubyeyi nk'uwo, yego ndabyumva, iyo akiva muri Afurika abona abandi bana bavuga Icyongereza biwe batarakivuga, aba afite akantu nyine atese abana banje nanje nzobona babimenye, kuko bari ukwifuza kwiza. Ariko icyo agomba kwifuza kuruta ni uko abana biwe bamenya ururimi rwiwe. Ico nico c'ingenzi kuruta izindi ndimi bamenya. Ico nabwira ababyeyi, ubu ngubu umubyeyi uzaza ubona binjiye mu nzu ukabona abana bawe ntibazi ururimi rwawe, uzugira ikimwaro. Nimba ari uko bimeze, uzumenya ko mu nzu yawe harimo ubumuga. Niba zuza baninjira uhisha abana imba bataramenya, kuko ni ubumuga. Kuvuga ngo twinjiye mu nzu, uri umunyamurenge, uri umurundi, uri umukenya, uri umutanzaniya, abana ntibazi ururimi rwawe, ntibazi naho ukomoka, ariko bazi ururimi rw'abandi hano, bazi n'abandi bafite n'izindi nshuti aha ngaha. Ni ukuvuga ngo umwana wawe waramwiyambuye, umugira umwana w'abandi, n'umwana w'abandi. Niyo mpamvu ubu ngubu muri kubona ngo abana baratunaniye, ngo abana barananiye. Tuzi ko ibyino bihari cyane, ngo abana barananiranye. Kunanirana kw'abana bihera muri kuriya kutumvikana, kuba mutavuga ururimi rumwe, atangira kumva uri umunyamahanga. Noneho mbwira, ari kumwe na se na nyina, timuhaye muvuga rumwe. Ise waba utuye mu Minembwe, utuye mu Bijombo, Nyirasenge, Nyirarume, kurabona ko uwo mwana bazavuga rumwe, kurabona ko azanamenya ko haba se wabo. Uwo mwana arazimiye rero, uwo mwana apfuye ahari. Ibyo muzamumva bavuga ngo apfuye ahagaze. Umwana bazamubura ari umwana mwiza, abura umuryango ari umwana mwiza, uhagaze unafite ubuzima, utuye California, utuye Dallas, utuye hehe, abaho ari umunyamahanga, abi igihombo ku muryango, kandi yari umunyamaboko mu muryango. Kwigisha abana rero ururimi nico kintu kigira imbaraga. Ngusobanure kuri aka kantu k'ururimi, byenda imyanya yindi zigora tugiye no kubirangiza. Aka kantu k'ururimi, ikintu cyose imvugo yacu niyizi kiranga, kandi nituma kibica kwirico. Uhere ku Mana, haba imvugo y'Imana. Yesu yabanye n'abigishwa, Yesu yagira gukwaza avuga, baramwumvaga imvugo yiwe bakayimenya. Hakaba n'igihe batamutahura. Yamaze gupfa, bamaze kumwica, abigishwa we bagendanye nawe bakaza bavuga ngo bakaza babamenyera ngo abako baravuga nkawe, Imvugo niranga umuntu, nituma umuntu agomba kuba uwo ari we.
igihe dutakaje imvugo turuzi ibi tuvuga ngo dusubire iwacu, ubu twese dufite inyota y'iwacu, dukumbuye iwacu Kongo, iwacu Murenge, iwacu Afurika. Mbere yo kugira ngo dutahuke nuko tubanza gutahukira, tugatahuka mu rurimi, tugatahuka mu muco, tugatahuka tukaba iwacu tukiri ino. Niho tuzoba iwacu. Kuzimira, umuntu kuzimira si umutumba ngo ntitumubone, umuntu azazimiramo umuruzi. Igihe umuntu atakaje ururimi azimira umubona, uramubura umuruzi. Kandi umuntu mutavuga rumwe, tuzi ko nino zigenda ziba imbogamizi kuko tuzi kuko ururimi rw'ino abantu bataruzi. Mu gihe ururimi rw'umubyeyi umwana ataruzi, zizaba imbogamizi wa mwana ku busabane bwiwe na se, zizaba imbogamizi gusubira muri Afurika, zizaba imbogamizi kuba muri Kongo. Ntazi ururimi rw'ababyeyi, ntazi ururimi rw'igihugu. Ndetse uretse no kwiga ururimi rw'ababyeyi gusa, bagomba no kwiga ururimi rw'aho bakomoka. Nk'abana bakomoka muri Kivu bafite ababyeyi bakomoka za Kivu, bagomba kwiga Igiswahili. Umwana yashika kuri Goma akavugana n'umubyeyi, akavugana n'undi mukongomani mugenzi wiwe. Yagera i Bukavu akavugana n'umubyeyi we, akavugana n'undi mukongomani ahasanze. Ntashike ngo abe umwana unanirwa kuvugana n'abantu, ntiyona hasubira mu gihe atavugana nabo. Azaguma aje muri aba babura, akaguma azimire muri iki gihugu. Rero iyi porogaramu tuyikunda, irakomeje. Ahantu hose abantu bazumva ari ngombwa ku matorero, irakomeje. Hano muri Amerika n'ahandi, ndetse n'ahandi izaba nziza. Twongeye gushimira nk'uko twabivuze ababifitemo uruhare kandi bagenda babikingurira. N'ubuyobozi bw'umuhana, hari abayobozi b'umuhana babifitemo uruhare, babifatanya n'amatorero, babifatanya na imuhira, babifatanya n'abashumba, kugira ngo babikore neza, binoge. Abana bamenye ururimi rw'ababyeyi kandi bamenye iwabo, bamenye iyo bakomoka, bamenye iyo baturuka, bamenye umuco wabo, bamenye abo bari bo, bikunde, bikenere, bigirire neza. Iyo utikunze, udakunze ururimi rwawe, ntukunde iwanyu, ntukunde iyo ukomoka, ntukunde ubwoko bwawe, uriyonona, uriyangiza, usa n'umurima wihinduye ikibuba. Reka twongere kandi dushime, nubwo ikiganiro tukigize kigufi, ariko tuzakomeza tugaruke tuganira ku byinshi bitandukanye. Mwaba mufite ibindi mwifuza kumenyaho cyangwa se kurushirizaho, muzatwandikire muri comment. Twongeye kandi gushimira n'abakomeje kutwandikira. Hari benshi bagiye babona ibiganiro byacu nyuma, ariko nta nyuma habaho. Igihe cyose uboneye ikiganiro wumvishe hari icyo washimye cyangwa se wanenze, ibitekerezo byose turabyakira kandi turabishimira. Mukomeze mutwandikire kandi mukomeze mudushigikire. Turabashimiye.